assalamu alaikum ma on jarama alhamdulillah jam inde mon Muhammad Ali Hamidou Diallo Mado Ali hande mi yiiɗo am wini ɗo hande ka wini ɗo price 150,000 dalasi ko honno gerɗuɗa ha wonɗa wiɗɗa o 150 dalasi komi fuɗɗortake mi yette Allah moƴƴa Allah weɓinanɗo la winugo lunɗo ha pade kadi miɗo yetta kadi nene am moƴƴa yangiɓe mo moƴƴa ɗum si feƴƴi kadi miɗo yetta usasi ɓen ɓeɓe tawata hara mi yahayno e maɓɓe miɗo jangga miɗo welti moƴƴa ɗum ɗo ko Allah o hoddirta ɗum ɗo Allah weɓinanɗo la winugo ɗum ɗo ɓawde mi yettude Allah o miɗo yetta nene am miɗo yetta kadi usasi ɓen haray inchallah haray ɗum ɗo marino komi ɗumanno ok ɓaya Allah waɗi a wini ɗiɗo mbuɗi ɗo tawi ko wakkilare ma nde gaddi ha winɗa ɗum ɗon ka ok joni kon ɗum maɗoɗa ko walanta ɓe fawi ma walla gore ma walla kala wandanta imo dardema ɗo kankadi ko honɗum heɓɗa ko yewtata ɓeɗo pour kamɓe kadi ɓe wawa wakkilade koɓe wawi haray komi wolantaɓe yoɓe wakkilo ɓe huula allahu subhanahu wa taala eɓe laɓɓina golleji maɓɓe ɗe waɗa saabu allahu subhanahu wa taala ɗon si feƴƴi ɓe wakkiloɗugol mouradia Qur'an ɓe jangga moƴƴa ɓe gollitira ko woni ton kon inchallah haray ɗum ko noon mi woni ɗumanorde inchallah ɗi mbuɗi ɗo ɗi winɗa ɗo kon ɗon kadi miijiɗa ko guerdaɗi ɗo hankadi harayta julɓe noma julɓe comme goreɓe ma ni walla sowona ɗum kala julɗo guiɗo Allah kankadi haray so janggo so waɗi win sifaɗi ɗo mbuɗi kankadi o naftoray ɗe awalan haray min on e ɗi mbuɗi ɗo ɓe wallitoto hoore an e janggo gollal ngol mi ɗuyta baɓe an koɓe wakkili kon kamɓe kadi seeɗa ɓe wakkilike moƴƴa haray ɓe mi bokkidi daara ɓen kadi mi wallitoɓe itti wonɗo pay ko ɓe bokkiduno daara komi wonno ton min kadi mi wallito ɓen noon kadi seeɗa kamɓe kadi hara kamɓe kadi janggo kadi soɓe yeehi ɓe winoyi ɓe andite daara on haray inchallah ɗum o yara noon walli ɗo woni ma jil waɗgol win sifaɗi alhamdulillah ko ɗoni first time am winugol sifa o musabaka ɗo alhamdulillah mi retta Allah moƴƴa duuɓi jellu marɗa to mani mon to school mon ton woni wimi ko duuɓi jellu hara wonɗa wadde to fuɗɗa jangde ga daara moɗon hara ko duuɓi jellu wonɗa ton mi woni toon duuɓi tati alhamdulillah mi waɗi ihtimam hifdul Qur'an ke jarama musidɓe fulɓe daaro min ɗo e Fulɓe TV ɗo han ko ɗum min keɓanno ɗo direct e office maɓɓe ɗo ɗum ɗo woni ɗo Brufut ɗo on jiiɗo han ko hewɓe mbaɗi ɗo win price ji muɗen price ji no mbaɗirɗi win ni ko taki kono ɓe ɓurdini e jangde mumen nde no ɓurdini level ni saabu no darde waɗi darɗe on jii han woodi mbaɗɗo ɗo gañiɗo ɗo wuluro he 500 ujunnaje wuluro temedere e capanɗe joyyi ujunnaje goɗɗo gañima ɗon e ujunere temedere goɗɗo kadi gañima ujunere capantati e joyyi noga he joyyi ɗum foof holliri on ne jangde nde no ɓurdinire ko noon ɓe mbaɗiri min ɗi price mumen ɗo han ko waɗi ɗo organise ɗo noon o programme ko ɗum woni direct aid Gambia ɗum ko organisation mo gandiranta ɓooyiɗo ɗum ko duuɓi temedere ko ɓawɗo ɓeyɗo ɓe ballito ɓe gandirantaɓe ɓe ngala doole ɓe gandirantaɓe ɓe keeɓi lanjur ɗum woni ko koyɗe men walla juuɗe men ɓe gandirantaɓe tigui ɓe paala jangde kono ɓe wawa hebde ɗen doole no ɓe janggiri ko heewi hen ɓe gasana yimɓe boyli mbaɗana yimɓe ko heewi ko gandiranta ko ɗum taki ha ɓeyɗo ko ɗum han ɓe keɓanno ɗo direct aid maɓɓe ɗo office ɗo Brufut ɗo komin woni reporter mon Oumar Balde hay caméraman am o Mamadou Salif Diallo ɗo Fulɓe TV on jarama kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini nelaɗo men Muhammadu kodi ñentinen mo ka golle ɓen